ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 23. Mwaramutse neza, mumeze mute mu mpande zose zitandukanye? Ni update zije nshyashya aho ibintu byakaze. Impamvu mva mfite swaga azikomeye nubwo zikomeye ariko zirimo agahinda n'intimba, kuko maginga ya imirwano y'ubuye mu duce tugiye dutandukanye, haba ikavumu hano n'ubundi ni hafi na Bukavu, ni mu gihe mu Minembwe naho ari hatari, ni mu gihe nakubwira ko Masisi uduce tumwe na tumwe twabaye tombe. Ese ni ibiki byabaye? Ese yaba ari Amerika imanukiye nk'uko bamwe bari kubivuga? Amakuru urayamenya, umuroko Infoma tujyana mu duce twose tugiye dutandukanye, atubwira uko situation ihagaze, umenye akantu ku kandi. Ni munyemerere mu minota mikeya tubanze turebera hamwe uko situation imeze, nk'uko twabasezeranyije nta kubatindira. Ikiba kituzinduye no kugira ngo umenye updates z'ahantu hagiye hatandukanye, umenye uko bihagaze. Ku murongo wa telefone turi bwakira umuroko Infoma nyine n'ubundi nk'ibisanzwe, atubwira uko imirwano ihagaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Ubona yuko urugamba rwabaye amagasi. Mbere na mbere rero reka mbanze nkushimire wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe kitwumva bwa mbere urebe munsi ya video ukore kuri subscribe, nyamuna muduhe like, musharinge, bityo namwe mwinjire mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru acukumbuye kandi atarimo amakabya nkuru aba yiviriye zandane. Ni munyemere rero ku murongo wa telefone nakire umunyamakuru wacu uherereye muri biriya bice bya Sud Kivu, duhida nido atubwira uko bimeze. Ninjoro murabizi ko twabwiye ukuntu payments zari zirimo gukorwa mu bice bigiye bitandukanye. N'aka kanya rero reka tubabwire uko situation imeze, tujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba tubwire uko bihagaze. Murabibona ibintu byamaze kuba bibi cyane, kuko intambara iri kuba mu bice bigiye bitandukanye. Ibi byose byubuye ndabona ku murongo wa telefone iciye, reka tubanze tumusuhuze. Bwana Bizima, waramutse neza? Aramutse. Igitondo cyiza. Yego kuri twese. Yes, Bwana Bizima, agahenge twa twiteze kabaye akaterera nzamba. Maginga ya ibintu byabaye bibi mu gihe twa twiteze umutekano ko bigiye gucamo. Ndabona ibi bintu bihindutse nyuma yuko n'ubundi umugaba mukuru w'igisirikare cya FARDC agiye hariya Bujumbura. Maginga ya biravuga ko ari n'ahakiri operation ziri gukorwa ngo ni uri kuzipanga. Bwana Bizima, tudatindiye abakunzi bacu tubwire uko situation iramutse, utubwire no ku mirongo y'imbere y'urugamba. Yego nibanda cyane muri Nord Kivu, kuko bivugwa cyane ko imirwano yagiye yubura mu duce dutandukanye, cyane cyane muri aka gace ka Bukavu, ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Vuga ko hari ibitero ndetse bimaze birengeje umunsi umwe, kuko byahereye ejo. Ibitero birimo FDLR, FARDC, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Urumva ko ni igitero cyari cyateguwe, kuko urabizi neza ko muri aka gace ntabwo haherukaga kugaragaramo ibitero birimo abasirikare b'u Burundi. Rero ni plan iba yakozwe mu buryo bwo gusa naho ubona ko FARDC yari ifite umugambi wo gusa naho yatakira rimwe mu muzenguruko wose ugize Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, kuko ubona ko ahantu hose imirwano yubuwe, kandi ubona ko hari uburyo bagiye batransfera ingabo mu buryo budasanzwe. nk'aka gace ntabwo kaherukagamo izi ngabo z'u Burundi, ariko urabona ko muri ibi bitero babirimo kandi ku mubare uri hejuru. Ni igitero rero bateye baturutse burengerazuba bw'iki kibuga cy'indege ndetse muri parike nationale Kausi Biega. Ni parike isanzwe isa naho ibitsemo FDLR nyinshi cyane, kuko parike nini cyane kandi ibirinzo byabo ni by'igihe kirekire, bamazemo igihe baba baturuka no muri za Warikare hirya hose, ni inzira yabo ni nk'umuhora. Ni imirwano rero yahereye ku munsi w'ejo n'uyu munsi, ndetse benshi bavugaga itangazamakuru ndetse bavuga ko ikibuga cy'indege cyafashwe, ariko ntabwo ariko bimeze, kuko imirwano yabaye ejo yabaye isa naho itunguranye cyane kuri 23. Ntabwo bari biteze ko hari imirwano ifite imbaraga kuri uru rwego, kuko bari basanzwe
hatera FDLR Mayi ndetse na Wazalendo, ariko ntabwo hakundaga kugaragaramo FARDC ndetse n'abarundi. Ubona ko ari sapoti isa naho babonye muri iyi minsi ya vuba, ku buryo bw'iki gitero cyasaga naho giteguwe. No kuri uyu munsi rero uyu turiho, imirwano n'ubundi yaramutse mu gitondo cya kare cyane, ariko ku ruhande rwa FARDC urabona ko hari akantu babaye nk'abakora mu buryo bwo kujijisha M23 nk'uko bisanzwe. Wazalendo bagira style yo kugaba ibitero bavuza amafirimbi cyane ku rwego rwo hejuru. Ni akantu kameze nka style yabo kabazwiho mu buryo bwo kujijisha rero M23 ko ari Wazalendo ije kugira ngo intambara base n'abayifata nk'iyoroshye, kuko ubusanzwe Wazalendo urabizi ibitero byabo ntibijya bibahira inshuro nyinshi. Rero ibi ntabwo M23 yabyibeshyeho, kuko ejo yarwanye urugamba rurimo izo ngabo zose, amakuru yari yayatoje kare, kandi reba imbaraga zikoreshejwemo n'intwaro ziremereye zitari zisanganywe na Wazalendo. Rero byabaye ngombwa ko nabo bamenya amakuru kare, ku buryo ramforo yabagezeho ku buryo bwihuse. Bakoresheje amato mu kiyaga cya Kivu, ku buryo ingabo muri iki gitondo cya kare mu masaha 8 ingabo zabagezeho, ku buryo ibitero by'uyu munsi rwose bashobora kubihaniza ku buryo bukomeye, kuko bagerageje mu buryo bushoboka bwose ngo begere imbere, ku buryo hari uduce babasha kwigarurira, kuko bahereye muri kiriya gice cya Katana berekeza Hakavumu. Rero urumva baciye mu mihana myinshi igaragaza ko ituwe, bigaragara ko hariyo guhungabana cyane ku baturage, bivuga ko harimo n'abashobora kuba bavuye mu ngo zabo bitewe n'imbunda zihavugira. Ariko amakuru ariho ubu kuri uyu munota tuvugana nuko M23 rwose iri kubarasa ku buryo bukomeye itababarira, kuko yamaze kumenya amakuru neza ko ibitero babigabye borganije neza kandi babyiteguye, ku buryo badashaka kugira akantu na kamwe batakaza ahangaha. Bivugwa ko rero n'ubundi imirwano isa naho iranze iterekeje muri parike ya Kausibiega mu buryo bwo gusa naho equation isa naho isubira inyuma. Yes, ibintu birakaze. Mbere yuko tunyarukira mu Minembwe n'ibivugwa muri Uvira, anyemerera mbanze mbwira abakunzi bacu aho Masisi nayo yugarijwe. Nakubwira yuko imirwano ikomeye iri kubera Masisi, nakubwira ko igeze aho bita za Kasenyi, mu birometero 24 gusa ujya ku kibaya, ku kirombe cya Rubaya. Bakunzi ba Kigali News, impamvu nyamukuru ubona yuko imirwano yubuye, urabona mu minsi yashize twabwiye ko ingabo z'Abafaransa zaje muri turiya duce, ni mu gihe kandi hakeye iminsi n'ubundi leta ya Kongo yatanze ndetse yagabye ibirombe by'amabuye y'agaciro biha Amerika, harimo ikibaya cya Rubaya. N'ubundi nari navuze nti iki kibaya batanze kiri mu matware ya AFC, kiri buteze imvururu, ndumva narabivuzeho. Urabona yuko imirwano yubuye bwana bizima. Impamvu imirwano iri kubera hano za Masisi si byaba ari uburyo, kandi urabona ko basa nk'abari kwerekeza kuri iki kibaya, ubwo si kwaba ari ukuboko kwa Amerika cyangwa n'abari Abafaransa bari muri ya bice, kuko bivugwa ko kano gace n'ubundi karimo ibirindiro bikomeye bya FDL. Tuvira umuzi n'umuzingo nk'umuntu uzitere uko byifashe, utubwire uko situation ihagaze. Station iroroshye cyane kuyumva bijyanye n'amakuru ariho, kuko ni uburyo bwumvikana cyane ko FARDC yishyuye ingabo amafaranga menshi, ndetse wumva ko umusirikare wa FARDC ubu ngo ageze ku madolari 500. Ni ibintu bitari bisanzwe. Wazalendo ziri ku madolari 350, ndetse kandi bivuga ko muri kiriya gice FDL ririmo cya Masisi, zero operation ziri gukorwa hariya za Gatoyi, ari amatsinda iriya mitwe kwase yose isa naho yishyuwe ikiguzi cy'uduce bazajya bafata bakatwishyurwa amafaranga mu buryo bwumvikana. Rero urabona ko iyi mizenguruko yose y'urugamba iri kuba ibitero byoroganije, ubona ko bifite morale ari bishya. Ni iki kintu cy'amafaranga kirimo, ubona ko FARDC ari nk'akantu k'umutego yabateze kugira ngo irebe ko hari impinduka zabaho muri ibi. Ikijyanye n'ikirombe cya Rubaya, ibi nabyo ni ibintu bishoboka. Urabona ko hariya hari itsinda ririyo ry'ingabo zitandukanye nazo zishyize hamwe, bimeze nko muri Sud Kivu. Ubona ko hariyo
amoko menshi y'abasirikare bavuye hirya no hino. Rero urabona ko intambara bari kurwana ni intambara imeze nk'aho ari misiyo bariho ifatika, kandi FARDC kujya kwishyura FDLR ndetse na Maimai na Wazalendo muri turiya duce mu buryo buhamye. Yari bizi neza ko FDLR kari agace kabamwe ibirindiro byayo byinshi cyane kandi bisa naho bikomeye. Rero yabifashishije mu buryo bwo kugira ngo ibishyure kugenda bafata uduce, ariko babonereho ya mahirwe yo kuba bakwigarurira kiriya gice basatira kiriya kirombe cya Rubaya, kuko ubizi neza ko hari nk'abagabye batayitunze. Rero urumva ni ikibazo gikomeye, yaba kuri bari nk'insinzi baramutse babashije kuhigarurira. Ariko mu makuru ahari ni ibintu ubona ko bivuga ko bavuye muri uno mujyi wa Gatoyi ubu uri kugenzurwa na FARDC, ndetse biravuga ko ubu imirwano muri kariya gace iri muri kano gace ka Bukumbiriri ndetse na Kawere. Biravuga ko ari imirwano ikaze, nubwo M23 yabaye nk'iva muri iyi santere ya Gatoyi, ariko biravugwa ko bitewe na ramforo yabonye kandi ubona ko idashaka gutakaza mu buryo bushoboka, imirwano yahinduye isura ku buryo nabo bari kurasa bivuye inyuma. Ubona ko hari impinduka zishobora kubaho mu gihe kiri buze mu masaha akurikira. Yes, reka tuve muri Nord Kivu twerekeze mu Minembwe, ahamaze iminsi hari isibaniro ry'imirwano ikomeye kandi yahungabanyije ibitari bikeya kandi isa nkaho yatinze. Niho twavuga hagiye habera urugamba rukamara amasaha menshi. Yego, ni Minembwe urabizi ko hahora ari mu isibaniro kandi ari amakuru amaze igihe ku buryo budasubirwaho muri kiriya gice cya Minembwe za Kwezero Karingi, ndetse ubona ko na n'ubu ngubu imirwano ya hariya guhagarara bidashoboka. Ariko ubwo imirwano imaze iminsi haba n'uburyo M23 twirwanaho barimo gusa naho barasa FARDC n'irakwasiyo yose bari kumwe, urabona ko hari ikibazo gisa naho ari ugucika intege kure akote ya FARDC, nubwo ubona ko hari umugambi udasanzwe wo gukomeza gusa naho barungika ingabo muri kiriya gice mu buryo bwo kwidefanda kugira ngo batabasha kugira uduce tundi bigarurira tundi dukomeye ku buryo bashobora gusatira uriya mujyi wa Uvira. Rero imihamyari cyane ikomeye ituma FARDC ihangayika, ndetse n'u Burundi bafite impungenge cyane ko kubw'uburakari bamaze igihe bagaba ibitero kuri M23 na twirwanaho bashobora kubamanukanira imisozi miremire, kandi ubona ko n'ubundi ku ntera ya hafi defense ya mbere isa n'isatira Uvira iri mu birometero 8 ya M23. Rero bafite ubwoba cyane bukomeye ko bashobora kubafatana umujyi wa Uvira, akaba ariyo mpamvu ubona ko niyo habaye kunanirwa kw'ibitero muri iriya misozi basubira inyuma bakora ibishoboka ahantu babaye nk'aho bakorera Wizidro, bakabasha gusa n'abahubaka amadefense akomeye mu buryo bwo gukomeza gusa n'aho babungira umutekano uriya mujyi wa Uvira. Rero aka gace biravugwa ko n'ubundi muri Uvira hano n'ubundi sapoti kiboneka cyane ku ngabo ziva hanze. Biravuga ko hari imodoka abasirikare bavuye Tanzania babashije kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, kamyo nini cyane zitari izi ntoya zitwaye abasirikare 3. Urumva ni abasirikare benshi bari hejuru y'abasirikare 200. Rero ni special force bo batanze amakuru ko izi ngabo za Tanzania zari zisanze zirwanira muri kiriya gice ngo yari infantry na tirari nizo zari zarabashe koherezwa ku Muzambira, ariko abasirikare bitabajwe ngo nabo gusa naho babungabunga inkengero z'uyu mujyi wa Uvira mu buryo bwo kugira ikikango uko wafatwa, akaba bohereje abasirikare ba special force ba Tanzania ngo babarwanye badasanzwe. Ariko bageze muri Uvira bibagoye kuko amakuru ahari nuko ubwato bwabavanye Kigoma ku cyambu baberekeza hariya za Baraka, baza kuraswaho na M23 ubwato busubira inyuma, ndetse bivuga ko hari n'izindi ngabo zasaga naho zambutse ziva muri Karemi zabashije ko kugera mu Burundi ku cyambu cyabo babashije kwifashisha mu buryo bwo kwanga gusubira inyuma iwabo, baza guca mu Burundi bambukira kuri umupaka wa Kavimvira hano muri Uvira. Rero bageze mu mujyi ndetse babonywe n'abaturage bampaye amakuru neza ko ngewe nyibyumva numvise bishobora kuba atari inkuru y'imama, ariko
abo ni abasirikare bageze muri Uvira, baragaragara neza n'impuzankano zabo n'ururimi bavuga, bigaragara neza ko ari aba Tanzania kuko nk'uko byavugwaga. Rero abangaba bahise boherezwa mu madifense asa n'asatira usohotse umujyi wa Uvira, mu buryo ubona ko koko inshingano zabo zabazanye ari izo kuharinda, ariko mu buryo bw'ikikango gikomeye cyane cyo kuba bananirijwe mu minsi itambutse ibitero bikomeye bagabaga muri kiriya gice cya Minembwe. Byabateye ikikango ko Uvira hari ikibazo gikomeye isaha n'isaha bashobora kuyamburwa bitewe n'umujinya M23 ifite ndetse na twirwaneho. Bwana Bizima, hari amakuru twibagiwe kukubaza ngo utubwire uko byifashe? Amakuru yandi make muri Uvira nari nsize ni inkuru ivuga ko muri Uvira hari yumvikanyemo amasasu kuri iki gicamunsi. Kuri iki gicamunsi, ku gicamunsi cyo kuwa kangahe? Turi mu gitondo, ubwo ni ku gicamunsi cyo ku cyumweru cyangwa? Yego, ni igicamunsi cyo ku cyumweru nimugoroba bishyira mu masaha moya. Bivuga ko Wazalendo yabaye nkaho yigaragambya mu buryo ki bavugaga ko bapfa amafaranga aya ngaya bahembwe, biza kuvamo ko batumvikana, biviramo umwe kuraswa, ariko abo bari bafite ibyo bapfa baza kuvuga ko urashwe ngo ari umusirikare watangaga amakuru kuri M23, ariko bigaragare ko ari ubwumvikane buke buhari. Byatunguye abantu benshi cyane kubwo kuba havuze amasasu akomeye kandi ku basirikare bari mu cyerekezo kimwe no muri defense imwe. Gusa haba amahirwe ntibabasha gutakaza abasirikare benshi, hapfuye umwe gusa wagirizwaga icyo cyaha. Bivuga ko bamurashe nka nabi bitewe n'amakuru bari bamufiteho bavuga ko ari umugambanyi. Ndagira ngo nayo makuru bashije kubagezaho muri uwo mwanya. Bwana Bizima, urakoze kandi ukomeze udutohoreze n'ubundi update zo nakagaruka abakunzi bacu, twongere duhure muri update nshya nk'ibisanzwe. Reka tugushimire tukwifuriza igitondo cyiza Bwana Bizima. Yego, murakoze. Namwe bakunzi bacu murumva ko ibintu byabaye ibindi ndetse maginga ya urumva ko umugaba mukuru w'igisirikare cya FARDC akomeje operation agiye atandukanye. Ni munyemerere ncukiriza aha n'ubundi update zo nakagaruka, twongere dusubire mu kanya akaribuze aho turiwe tubazaniye updates. Iyi nkuru tuba tuyikoze mu rukerera, urumva ko ibiba biri buze mu masaha n'ubundi yo mu masaha 2 saa 3 amakuru amaze kugera ahagaragara, aho ibintu biba bitoroshye gushaka amakuru n'ibintu bigoye muroko informa ahantu kugenda rimwe na rimwe. Gusa ikiza network zarabonetse basigaye babasha kuvugana, nicyo cyiza. Ni munyemerere rero ncukiriza aha mbashimira bikomeye cyane, mbifuriza kugubwa neza muri iki gitondo ndetse no guhaha mukaronka aho mugiye guhahira. Abarwayi mbifuriza kurwara ubukira ndetse cyane bikomeye, nifuriza bari muri zone zirimo intambara tubifuriza kwihangana, kuko Imana niyo nkuru. Uko byagenda kose hari igihe bizagenda neza. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.